nula mel thale dom Emily Lola tha thu bung somna Emily thu soi keseta record cha chu ngai thak chun zom le ani a police mun pui atanga ka chuak ta chu ka thlan lam ka pan ding nal nala tun bak hi ka thlan to le na hun ka nei to don lo ti ka in ria a tharau khovel chunga thu nei tu chuan arem ti to lo ani baka ka ruang chu au I chetan mek to a tlumpi le ran nung dang te chuan cho atan an ring tan mek to a chu wang in to le tla ka po ka ngai to lo ani ka thi atang khan ni ruk lai aliam to a tharau khovel lam ka pan po a hun ve to hrim hrim bokani ma se min pong suala min that tu an laman chua thei tlat lo awang in chumi ma chuan leimi te zinga kala cheng ri lo thei si lova tharau khovel dan po ka bo chena sa hle ni in ka ring ka thlan chilna leivung chunga chuan ka thu a ka dam lai huna ka khosak dan le thian te ne na lim taka kan in kom khom thin lai hun te kha ka ngei to kir nep nepa leimi te zinga nun ron na le in pong nek na in ro erel thin awanga thalai tam tak an wang lai le an wang lai thlen ma a boral thin te hian leimi te chen na khovel hi chen na tlak ani lo zia le ral tit na mun mai ani zia an nan tir le in ka ria a tuna ladam lai leimi te chu leinat om ka ti in ka khongai hle maya misual nun rong tak tak ten poi soi lo nun na an lak na sat to dan te me che tam tak an ti chiat na sat dan te ka han ngai to zel phe chuan ka thin arim thar le zuala engti ne motaka han che chiam mai du na ka nei hiala ka chunga thil ti sual tu chau ni lovin midang te chunga thil ti sual tu tam tak te chu ma chon ka chak lu ani min pong suala min that zui tu chu police ten an the suak thei lo le an laman chuak thei mi lo hian ka thin atirim em maya an officer ka wakala ka thilwati atang reng reng khan min pong sual tu le min that tu hi engtika ma an man chuak don lo ni in ka ring tlat maya chu chuan ka thin atirim zual ani an mirin hlel tun ma a thil sual an lo ti to thin awanga an pong rin hlel ringot mi pathum tela chu min pong sual tu an ni lo chiang bal mai si a chu wang chuan an mirin hlel te chu theini ila hum him ka du hial ni rin hlel wang ringota an han man tur le an han dop tur chu a thak ka tilo tukani khovela police thaber bera an soive hat Scotland Yard police ho lo tlo zia hi keima nge in ka chiang berin ka ria Edinburgh pastor ten om tak chu engti zai zia a rin hlel ngaina hrelol lo nge mo an ni chu o ani aya misual ten om top hi an om don emni hotel chunga an che dan tela chu ram huai te po in ni em in an hrelo hialang an om dan mutu hotel a cheng ve te khan soina chang an hrelo nge ni anga an soingam lo zok nge ni anga pastor le nula khan thiam takin an ka an hupsak em ni zok le ole tuna hian thil om dan tlang pui dik tak chu ka soita a soitur dang tam tak po al om trawa ma se ka soi zel to lo mayange tuna karon soi chua china khan min pong suala min thatu chu ol sam taka soi chua in thiam to mai in karingani Scotland Yard police te po in fin na thar an nei pha to anga ha dam takin na an thok thei to nge in karing chibai vek ule Emily Lola I thu soi keseta ka thun chu atop ta a an in chung nge ya police te le then om khoveng tam tak te ne na ngai thla ho kan ni a Lola I thu soi hretu apiang mai chuan mak an ti tlang em thewani rin dan le ngai dan mai soi thin tu te ngei po in tuna chuan thu dik le chiang an hreto anga Lola I chunga thil rap thlak tak lo thleng chu ama uina thar nen an ngai tu thei to don ani Lola I thu soi atop sia chuan Scotland Yard police te chuan Edinburgh lam an pan ta ngala chumi zan la chuan Mr PR chu Londona an ron phur pheita ani pastor fel le thatak ko thanta na thanem ngai em le in pezo tak nung chang tha le khongai na nga tak nia an soi thin chu Emily Lola I pong sual tu le that zui tu ani chu London mi puiten an han ria chuan mak an ti em maya mun tin maya ti subject pui bera an neya an soi loi ani ber maye police ten Mr PR chu an dop ma in Lola I thu soi keseta thun chu an han ngai thak tir ma sapota Lola I thu soi angai thak lai chuan Mr PR chu ameng phok le chiam mai thina chu police te chuan an lo moranga
amit meng le a mel om dan atang chuan Mr. PR chu Lola i soi ang chi ani ti an ri chiang le zual theita ani Lola i thu soi an ngai thlak zo chuan police te chuan Mr. PR chu in puan na thu soi tur in an ti ta a soi lo ngam hek lo hetiang hian Mr. PR chuan a thil ti dan chu a han soi dap dapa ko ran thil poimo tak ti tur a oma wangin Edinburgh atangin Londona kalo kala Lola ipa hi kan ko ran roi tu pakhat ani ve awangin ama mutur in an ina kakala ma se alo om lova Lola i chau alo omani chutia Lola i te na kakal chu karil ru a thlemna alo lu ta a Lola i chu i takte hian ka i ta thut mai ani thil dang reng ka ngai tu thei to lova ti chuan karil ru a thlemna lo lu chuan bum na manga Lola i chu khoi khem du na ka nei ta a trong trai karota trong trai tur chuan ka ding ta a Lola i chuan ka ti tak tak emo ti in alo mai mit chinga Lola i amai mit ching ti ka riat chuan ka van nai ret reta chuti pa chuan trong trai ni om tak hian trong trai hla ka cham zela Lola i la chu alo mai mit ching chia la ka trong trai der la cham chu alo ngai thlenga ama ka nai deuh deuh chuan ka trong zoi tial tiala a chan chu Lola in ama ka nai ti a ria ang ti ka hlau wang ani ka din na ngai renga dingin ka trong trai zel ti arin theinan chu tiang chuan ka ti ta ani abul ka thlenga ka thin lunga thlem na chuan aturin min tur ut to maya chuta thok le khata Lola i chu ka ku thuta nget takin ka pom zui ngal chiama tal a han tum ngel thina ma se ka pom nge em awang in atal chuak theilowa tongkam chetak tak hian min an khuma athane isong song som khom in a han tal le chiama ma se atal chuak thei chuang lo rei ngel kan in chai nu chuan a chaw ta dewa a tong pe talowa chuti lai hun rem chang chu in leya ka ko thua a ka bo betta ani du to ka chin nu chuan tha ngal du na ka nei ta thlata ka tha lo chuan thil a soi puang mai don si a ti chuan ka kut tumin a thin nu na chuan ka nek ta zot zota azal tariai riaya a thi zui ta thua ya khum khu na puan chu kala a ka zial hluma ma ania in ok lum anga lantir ka tum ta ani a ngonga chuan nget dewin ka suya a mor le lam chu tukver thir khama ka suya ka kalsan ta ani ti in a soyani Mr. PR an a in puan na a soi zo chuan police te chuan thu an zo ta a thu in zo le in chan dan chu hetiang hian a in ziak ani zo na voi engzat nge ipol ti in an han zo ta Mr. PR chuan voi ni chau ti in a changa anu a zo na dang an han zot le a ithil ti a chuan in thir na le poi ti na i nei lo ani mo ti in an han zota Mr. PR chuan amak khop mai ka nei lo thlat ti in a chang mau mai ani zo na dang an han zot le zela chuti chung chuan pathian rong bol le ko ran rong bolin ila kho sareng ani mo ti in an han zota ani chuan nimaye ti in alo changa lau na le thin phut na inayem ti a an zo na chu tuman min ring hlel si lova engma lau na ka nei lova ka thin po aphungai ei lo ti in a chang le mi amai ni police te chuanin inupui fanauten yom dan chu an ria em ti in an han zota ani chuan hrelo ka hril lo hrim hrim ti in a changa Lola i chu ipong sual ma le tha ma in I hreto ngaim ti in an zot le a ming na chu ka hrelar khopa a mel po ka mu fowa ma se ani chuan min hrelovang biak po kan in bengai lo ti in a chang le maya ti chuanin zo na dang an han zot le a ama in ilo I deuh to thin ani mo ti a an zo na chu zep lo wa chuan I te ti ringotin a chang le mi amai ani ti chuan I ton rem chan phasak pera I pong sual tamai ani mo ti a an zo na chu ani berani chu ti in a chang ol sam le maya ama alo nuladang I mutpui to thin ngaim ti a an zo na chu mutpui nuwa le ti in ol sam takin a chang le maya pastor le ko ran rong bol tu poimo tak ni si Ivan lo che trop em ve mole ti in an han bia a ani chuan amak khop mai ka ko chunga tulum alut ani ber ome ti in a chang le mi amai ani zo na dang an han zot zela I chia le thriat na po in thiam lo a chan tir lol lo che ni mo ti in police te chuan an han zot le a ani chuan a chia a tha ka thliar thiam to lo ani ber mai ka cholol zo to ani ange ti in a chang le ani chuta police te chuan danin thiam lo a chan tir ngei don che a
remna chu anep lo viawang chu ihria em an han ti le a ka phu to ka remna chu engpo ni se ka chantura ka ngai mayang ti in a chang le a police te chuan ole tun tum atan chuan tok ri phot ro se soidu ilanayem ti in an han zot le a ani chuan nei lo ni mai ro se ti rengotin a chang ta ani pastor Mr. PR hi lekhathiam miveng vatak dan le raipo reve tak Oxford University atanga graduate chuak ani a Bible Theological College atanga graduate chuak ani bokani Scotland Yard Police ten anzo na achan dan atang hian mithiam ani na chu alang tok le ti a riat thaya hetiang taka sual chung khung nei ni ma se man chua a han ni meu chuan ma ni in soi moi le in soi thiam tum na anei lova ani na dik tak po a zep hek lo enge mo zong tak chuan a fakom le ling hial zok ani ti chuan Mr. PR thu boi chung chang statement le enfia na thu inquiry report chu an buat sai nga la kota an thelu ta ani rorel tu ma a adin ma in police custody a an khung tari a London mi puiten lola i pongsuala that zui tu Mr. PR an manti an riat chuan ama muturin police mun puilam chu an pan zut renga ma se police te chuan mi pui thin rimin an khoi palang ti an hlau awang in anaranin an mutir du lova chanchin bumi te le khabujiak tu te le London nu ho in zom khom pol te ti lo chu an lu tir du vak lo Mr. PR rong bol pui pastor le kauron upa tak te ro chuan mol pho thak lutuka an riat awangin mu po an tum boi du lova an mulo ta reng bokani anu pui tak ngial po in za thak ati lutuka athin arim em mai boka apasal chu a then ngal thu apuang hial ani Scotland Yard Police te chuan Mr. PR bial nu chu thu eng emo zo ve an du awangin a chen na in lama an vakala ma se alo tlan bo dai maya tu man a om na chin an thetalo a chung khat nai vai te po in Mr. PR an manzan la in abo ngal dai ni in an soi ama mi maltan engma lo tur a om lo nen chutia atlan bo dai mai chu eng emo tak a om ti arin thei rumani police te hian man ve an tumpo anilova Mr. PR chungchanga thuria thar tur a om be se awangin vakom an tum mai chau ani zoka Mr. PR an man thu le police te ma a in puan thu chu lola i ril ka chak le maya ama in min ril to angkhan ka pen hum na lam kut jung pui chu riawin ka vithi a thisen chu ka han liak zewa lola i ka van mudu em ti in ka chama chutia ka cham nu lok minute thum emo vela chuan ka pindana engthom emoni thom dang lam deuh tak hi alori ta sunga lola i aron in Londona ngai in kamit kalen vel ruaya chuta lola i ngei mai chu nui sen chung in kama a aloding ta zan maya eng thupoi mo nge omta aron tingal fara kei chuan kabula che ruak chu ko pa in ta hian thu ro khai thupoi mo tak ril tur che kanei kati a lola i chu athuta a thut fel nu chuan nangma pong sol tu chele that tu che Mr. PR chu Scotland Yard Police ten an man to a tuna hian rorel tu ma a ding tur in police custody a da mek ani kati a lola i chuan Mr. PR chu ain soi thiam viau lo mo kachunga athil ti chu a phalo mo ati a ke chuan phalo i soi ang chia khan engkim a soi veka a in puang vekani engma a zeb lo a kho chunga tulum alut ni in a in soi ani kati a lola i chuan kachunga athil ti a khan in thirna nei omin a omem atile a police ma a in soi dan chuan tun ma chuan in thirna sete ma anei lova an man nuwa ero chuan poi ati in a in thir viau ni in a in soi kati a lola i chuan chu police ten man lo se chu poi ti na le in thirna anei mi adon lo ani mo ati a in soi dan chuan police ten man chuak lo se chu anun dan sual chu chhun zom zel atum ni in a in soi kaloti a lola i chuan chuti chu tuna po ala in thirin poi atilo top ani chu poi ti le in thir anga a in soi chu lan moi atum na le alem chan na mai ani ngoi ro o a than lai lok na police custody a chuan ka vakalanga ka vati thai vakange chu ka thil ti nung ber ni ro se
tuna chuan min pawng sual tu le min that tu chu police te kuta a om to a ro rel na ma a ading anga athil ti sual phu tok in an rem nge anga ti chuan keipo ka kum kho chen na tur mithi kholama ka kalwang phang to ang he leilung leimi te chen na rama hian kalo lang le to ngai lowang engkim a fel vek to don ani nang nen po in mu fo atul to lowanga ti chuan ka chan chin chu le khabu a iziak anga London mi pui te chau ni lovin khovel mun sang sanga om te hria turin itlang zar don nia atita a ke chuan chu kalo tum don ani tuna hian le khabu a bo sai ka tum tran to awangin voi khattal ron biak le che ka du awanga ron ko che kani tuna hian ka in bo sai tran ngal anga Mr PR a chungchang thu ro rel tu in an rem dan chu thutlang kom nan ka mang don ani lungmuang takin mithi kholama ikal theinan ka du sang sak ber ka hlana che ka ti a lola ichu ading ta a kalome he leilung khovel hi kumkhwa atan ka bai non le e jen kumkhwa atan mangtha o ati a thok le khata aral ta dai mayani London pangpar moi tak Emily lola chu kumkhwa atan kan then len ta ani aming ero chu chuan eng emo za chung he le khabu awang po hian soirik fo alani ang lola I mangtha len nan lola I ne na kan in mu nun ber atanga aninga na a chuan ama pong suala thattu Mr PR chu ro rel na ma a din tir ani a ro rel tu chuan a chungchang thu chu ngun takin angai to a United Kingdom dan pui angin thurem na chu soisel bo thaka fel fain an pong chuak ta ani Mr PR chu thu boy rip tak pathum pong sual thu boy tual tha tum thu boy or tirin tual tha thu boya dam chung zel tan pong sual thu boya kumsom ni zel tan tual tha tum thu boya kumsom nga zel tan le paun makta duai khat choi tu rati anita ani heng te hi ti thei ani na chan ber chu Emily lola I tharawin thudik tak aron puan wang chau ani tin heng thil te hi misual te ho vau khan na le zil hauna lo ni bok ro se ti in a in ziak ani ole khati song kha alo ni le ta a ti khanin Emily lola I tha thu chu alo top ta a khongai takin min lo share sakin min lo like sakin min lo comment sak zel ula kan do a ti chuanin min lo subscribe sak bok ula thon thu ngai nom tak dang nen kan ron kir le wat don ani in du zong te in ngai nat zong te ron request ula ron ti hlotlin ngei kan tum don nia in zawai chunga lom thu kan soimol mole